abanyarwanda n'abarundi nta kibazo na kimwe bafitaniye, ni ikibazo kiri mu burongozi. Cyangwa niyo duhuye ikibazo mpaza n'ikimvuga nti n'ubu ndacarindiriye ko mushyira mu ngiro ivyo twumvikanye. Ico muzoshaka nico tuzokwakira, mushaka ingwano tuzoyakira, mushaka amahoro tuyakira. Reka twongere tubasuhuze kandi tubaye ikaze. Iyi ni ya saha tubagezaho amakuru tuba twabateguriye aba arimo kuvugwa muri aya masaha. By'umwihariko tugiye kwinjira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugiye ku murongo w'urugamba. Byifashe gutera ku murongo w'urugamba. Ndagusaba kugira ngo wowe mbere yuko kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru yacu, turagusaba kana subscribe, ukoreshe ya like ndetse na comment kugira ngo igihe tuzajya dushiriraho amakuru yacu ujye uhita uyabonera ku gihe. Tugiye kwinjira ku murongo w'urugamba, tubabwire uduce 23 imaze kwigarurira muri aya masaha. Yigaruriye agace bita Natete. Iyi Natete iherereye ahagana ye. Ngiye kubabwira ayiherereye. Mbabwire agace bita Kabanju aho gaherereye. Nari nabibabwiyeho kare ariko nari ntarafata amakuru yaho neza ngo mbashe kumenya uko bimeze. Kugeza ubu ngubu tugiye kwinjira muri tuno duce. Tubabwire Tumungu iherereye mu kaye gace. Iyi Tumungu ifitemo n'ikinombe. Iki kinombe cyari gisanzwe gifitemo ingabo z'u Burundi, ariko barangije kugira gute kukibakuramo. Ese iki kinombe giherereye ahagana ye? Ibi ngibi turongera tugaruke muri Uvira. Abaturage batangiye guhunga babona ko Uvira ishobora kugira gute gufatwa, nyuma yuko babonye ingabo za M23 ndetse na Twirwaneho bamaze kumanuka begera hariya muri turiya duce twa Uvira. Bikaba byatumye bamwe mu baturage batangiye guhunga. Turimo turabona mu mihanda bamwe yashoreye ihene, intama, ingurube, inkoko ndetse n'abana bamwe berekeza mu duce dutandukanye twisi. Turaza kubabwira aho barimo berekeza nahagana hehe. Turajya muri Masisi, imirwano irimo irabera agace mu duce twinshi dutandukanye. Ese utwo duce nutuwe? Natwe turaje tubabwire aho barimo bahanganira uru rugamba. Hanyuma none reka masabe munyemerere mpere hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Hariya niho hari umuriro, niho hari urugamba rw'amagasa, niho hari urugamba rw'imberenge, niho hari urugamba rukomeye, aho ingabo za AFC M23 Twirwaneho bahagurutse baravuga bati tugerageze uburyo bwari bwo bwose twigarurire uduce twinshi dutandukanye kugira ngo tubashe kurinda abaturage bacu batuye hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Nibwo mu gitondo kare babyutse barwana, baje kugeza mu masaha ya saa 4 bigarura agace bita Kabanju. Ikabanju nabwiye ko herereye iburengerazuba bwa Minembwe. Bakaba babirukanye bakabageza ahantu bita kuri Sara, ndetse bakomeza imbere berekeza za Matanganika. Bivugwa ko bagiye kwataka icyo bita Mirimba. Hanyuma noneho muri aya masaha turimo tubagezaho amakuru nuko hamaze kubatombe kandi agace bita Natete. Aka gace ka Natete kugira ngo mubashe kukamenya ahantu gaherereye, iyo uvuye muri Minembwe werekeza aho bita Zamuriza, uratambuka ugakomeza ukerekeza mu duce twa za Rugezi. Iyo uvuye muri Rugezi directement uragenda ukagera ahantu bita Gasiro yivuye muri itambuka ukinjira aho bita Inatete. Ako gace ka Natete niko bamaze kugira gute, bamaze kwigarurira. Iyo uvuye muri kara gace ka Natete directement cyangwa se Nagatete directement uhita winjira ahantu bita hehe mu Kadego. Iyo uvuye Kadego directement uba winjiye Mirimba uhita ukomeza direct werekeza muri za Rurimba. Ibi akaba ari ibintu birimo biba muri aya masaha. Ese ibi bitero biri hano muri kano gace ka Natete kikongera bikabera hano muri kano gace ka Kabanju, ese byaba bifitanye isano n'ibitero turimo tubona birimo bibera mu duce birimo bibera hariya muri duce twa za Mwenga? Yego, ngiye kubabwira uburyo ibi bitero bifitanye isano n'ibitero birimo bibera hariya muri Mwenga. Nukuvuga ngo bari abasirikare ba M23 na Twirwaneho bafashe Kabanju bagahita bakomeza. Nibakomeza bakajya imbere za Matanganika, za Rumbwe, barashobora kugenda bagahuruka muri turiya duce twa za Mirimba, ariko bagahingukira Imirimba mu mbavu zayo. Hanyuma noneho abangaba nabo barimo bateye bafashe kano gace ka Natete baturutse muri turiya duce twa za Rugezi, nabo barashobora gukomeza
bakanyura za Gasiro Natete bakagera mu Kadegu directement hariya mu Kadegu bagahita bamanuka binjira hehe muri Mirimba, ariko bo bakinjirira mu majyaruguru y'iki ya Mirimba. Bishatse kuvuga ko barashaka gukubita icyo bita Mirimba, nibarangiza kuyikubita noneho bahite bakomeza berekeza muri turiya duce barahita bakomeza berekeza muri turiya duce twa za Rulimba. Niba badakomeza berekeza za Rulimba, abandi barakomeza berekeza muri turiya duce twaza iriya twerekeye muri secteur ya Rurenge, by'umwihariko berekeze muri turiya duce two kwa Kagenda. Bamaze kwigarura kariya gace kose cy'Irurenge, directement bizabafasha kugira ngo babashe guhura abasirikare bari muri Mwenga, abasirikare bari muri Fizi, bose bahurire ahantu hamwe. Dore ko bamaze kugera hehe, bamaze kugera hariya muri Mibunda. Kugeza ubu ngubu Mibunda barayifite, bakaba bashaka uburyo bakomeza kurwana abari za Mibunda nabo bakaza bakataka, bakaza guhura n'abanyuze muri turiya duce twa za Mirimba, aribo bazagaruka igice kimwe kigakubita za Rurenge, barangiza gutambuka hariya mu turiya duce tw'Irurenge bagahura, noneho barangiza guhura bakamanuka berekeza muri turiya duce twa za Mimbiriro, bakamanuka berekeza muri turiya duce twa za Kirembe. Uko nguko niko ruriya rugamba rupanze kugeza aya masaha turimo tubagezaho amakuru. Ingabo za AFC M23 natwirwaneho MRDP, abangaba barangije kuba tayari, abangaba barangije kwambarira urugamba, abangaba barangije gusinya ko nta gace na kamwe kagomba gusigara karimo umuturage wabo bagomba kurinda, kagomba gusigara katageze gute, kadafashwe. Mbere twarabibabwiraga tukabwira ko AFC M23 ishobora kwigarura uduce twinshi dutandukanye, bamwe bakadutera amabuye bagavuga ngo se byagenda gute kugira ngo ibashe kwigarura uduce dutandukanye. Yarananiwe no kwirukana abasirikare bari hariya muri Minembwe. Mwarabibonye mu minsi ine gusa Minembwe yose bari barangije kugira gute, bari barangije kuyifata. Twibutsa abantu ko Mikenge bayirwanye nk'umunsi umwe barayifata, kandi Mikenge nini ngo bayivemo baje rwitsa nkuko bayirwana nk'umunsi umwe barayifata. Mutunda bayirwana nk'umunsi umwe barayifata, ku musozi wa Baruta bahagwana nk'umunsi umwe barayafata, Pwenzero bayirwana nk'umunsi umwe barayifata. Eske nimba bafite izo mbaraga barwana mu gace bakakarwana nk'umunsi umwe bagahita bagafata, ni ukubera iki wavuga ko batakomeza kuavansa ngo bigarure utundi duce twinshi dutandukanye? Twabonye bamanuka bagera hara kwa Murima Rongera bikuramo, baratambitse barwana hariya muri turiya duce twa za Nyaruhinga twa za Mukoko, Rugezi bayirwanye nk'umunsi umwe barayifata. Icyo gihe hari bayoboye urugamba Colonel Gakufe bavuye muri AFC M23, umunsi umwe gusa baraharwanye barafata. Za Natete baharwanye umunsi umwe barafata, Kabanju bayirwanye nk'umunsi umwe barayifata, Gipupu bayirwanye nk'umunsi umwe barayifata. Noneho baranatambuka Kasika bayirwana nk'umunsi umwe barayifata, Kalinga bayirwana nk'umunsi umwe barayifata, Tumungu barayifata, Kaluru barayifata, Nabindi barayifata, Buhambo barayifata, Mibunda nubwo batarayigarura yose ariko bafite igice kimwe bamaze kwigarurira, ndetse na Mikenge. Nukuvuga ibi byose bandi kubereka uburyo AFC M23 twirwaneho bafite imbaraga kandi bafite n'ubushobozi bwo kugira ibice bakwigarurira kandi mu gihe gito cyane. Ibi bikaba byatumye ingabo za AFC M23 natwirwaneho bakubita agatoki ku kandi baravuga ati tugomba kwigarurira ibice byinshi bitandukanye byari bisanzwe birimo ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bice tukabasha kugira gute, tukabasha kubiribera, abaturage bakabasha kubona iki, bakabasha kubona umutekano. Tukiri muri turiya duce, reka mbasare munyemerere tujye mu gace bita Tumungu. Aka gace bita Tumungu gaherereye muri teritware ya Masisi, gaherereye muri teritware ya Mwenga. Iyi teritware ya Mwenga hari n'ikinombe. Iki kinombe cyari cyarahawe igihugu cy'u Burundi, barakibaha ngo ari bazajya bagira gute, bagicukura nk'amabuye y'agaciro. Bagicukuraga nk'amabuye y'agaciro, yewe harimo n'abasivile b'abarundi bacukuraga nk'amabuye y'agaciro. Hakaba noneho n'abakongomani bacukuraga amabuye y'agaciro, abarundi bagahita babagurira ayo mabuye, agahita amanuka yerekeza muri turiya duce tw'iki tw'u Burundi. AFC M23 na MRDP twirwaneho bahawe itegeko na General de Brigade Charles Sematama, arababwira ngo byanga byakunda
kiriya kinombe si cy'u Burundi, ni cy'abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kigomba kugirira akamaro abaturage. Ati ingabo zacu za AFC M23 twirwaneho, turashaka ko kiriya kinombe byanga byakunda mugomba kugerageza uburyo bwari bwo bwose bitarenze iminsi 3 kikaba cyagize gute kigaruriwe. Yabitangaje kuri 28 kuri 30 iki kinombe cyarangije kugira gute cyarangije kwigarurira. Giherera hano muri Tumungu AFC M23 twirwaneho barangije kukigarurira. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko iki kinombe hari drone yarashe irasantu hari abasirikare batangaza ko ari ingabo za AFC M23 zabarashe, ariko nyuma yaho AFC M23 yabihakana ivuga ko atari bo yagize gute babarashe, bavuga ko ari drone y'ingabo za FARDC ishobora kuba yabarashe. Ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga nyuma na drone yaramanutse kabarasira hariya, nubwo batayemera ko ari yabo. Hakaba habaye ibitero byo kugira ngo babirukane hariya, bakaba bashwiragiye berekeza mu duce twinshi dutandukanye, by'umwihariko bakaba bagiye mu ishyamba, bakaba bahungiye mu ishyamba bita ngo ni forêt équatoriale. Iyi forêt équatoriale akaba ariyo bagize gute bahungiyemo. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza ubu ngubu ziri maso, ziteguye 23 na twirwaneho, ariko twirwaneho rimwe babageraho bagahita bahunga. Ibi byabaye kandi ku basirikare b'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi uduce barimo twinshi barimo baragenda bahunga batarwanye, bavuga bati kibuno mpamaguru. Ibi ngibi nibyo birimo bigenda biba hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko niko byifashe muri Kivu y'Amajyepfo ku murongo w'urugamba aharimo habera urugamba. Reka mbasabe munyemerere ngera hariya muri Uvira. Hano muri Uvira abaturage batangiye guhunga nyuma yuko babonye ingabo za 23 ndetse na twirwaneho, babona batangiye gusatira uriya mujyi wa Uvira directement. Abaturage bamwe bakaba batangiye guhunga, abafite moyen de transport imodoka batangiye guhunga bajya mu bindi bice byinshi bigize gute bitandukanye. Kugeza ubu ngubu abaturage bari ahantu bita Sange, bahungiye ahantu bita Kamanyola. Iyi Kamanyola bahungiyemo ikaba ifitwe n'ingabo za 23 ndetse na twirwaneho. Bakaba kandi bahungiye ahantu bita Ruvunge. Iyi Ruvunge nayo bayihunze bazamuka berekera hehe mu duce turimo 23. Mutarure, iyi Mutarure bahunze ariko berekeye mu gihugu cy'u Burundi. Kubwegera bagiye mu bice biyobowe na AFC M23 twirwaneho. Kiriba bano ba Kiriba bahungiye mu Burundi, abandi benshi barimo baranyura mu mato berekeza hariya muri Kalemi. Kiriba Ondes naho barimo baragira gute, naho barimo barahunga berekeza hariya muri Kalemi. Kabunambo abaturage baho bahunze berekeza muri Uvira. Kiriba yindi hariya hafi ya Kiliziya, bamwe bari mu mihana, abandi barimo baragenda bahunga. Ndetse na Kavimvira ni mu mujyi, abangaba bamwe bariteguye barashobora guhungira mu Burundi, barashobora kujya mu mato bakajya za Kalemi, cyangwa se bakaguma hariya mu gihugu muri uriya mujyi wa Uvira. Kuri Mulongwe hariya haranije kugera abazarendo benshi, ndetse n'ahantu bita Biemalak. Hano hari abasirikare benshi cyane. Nyuma ya foreni abazarendo bakoze bahise ngo ni foreni nationale yahuje abazarendo bose, batanga briefing ko nta muturage ugomba guhunga igihugu. Barimo baragenda batangatanga abaturage, bakubona ufite agakapo bakakakwaka n'ibirimo byose, ugasanga bagize gute barabitwaye, abaturage barabibuze. Ibi kandi bikaba birimo biba nyuma yuko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje gutsindwa ku murongo ku murongo w'urugamba. Ibi n'ubundi ndetse n'ibindi turimo turakomeza kubikurikirana, tuze kubabwira uko byifashe kugeza aya masaha. Hanyuma noneho reka mbasabe munyemerere tugaruke muri tuno duce tw'Indondo. Hariya ku Ndondo nituzajya tuvuga Indondo byo tusobanukirwa ko igice kimwe cy'Indondo hari muri groupement ya Bijombo, igice kimwe cy'Indondo kibarizwa muri territoire ya Uvira. Agace bita Maheta n'agace bita Magunda, aka gace karimo ingabo za Wazarendo na FARDC. Hari isoko yakundaga kuremera hariya muri turiya duce.
iyi soko baranje kuyifunga, ifungwa n'umugabo bita Ilunga. Uyu Ilunga wafunze iyi soko yavuze ko ibicuruzwa birimo biva muri iriya soko birimo bimanuka bikajya kugaburira adoyi wabo ari we bita MRDP Twirwaneho, ati bikajya gucuruzwa muri Minembwe. Ati kuba birimo bijya gucuruzwa hariya muri Minembwe, egare ko iyi soko tugomba kuyifunga, abaturage bari muri Minembwe bagakomeza bakagira gute, bagakomeza bakicwa n'inzara. Ibi ngibi bibaye aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziviriye muri Minembwe, abaturage bagatangira kubona ubuzima. Kuba barangira kubona ko abaturage babonye ubuzima kibibashimishije, ahubwo ikibashimishije nuko abaturage bari gukomeza kuba mu buzima bubi, kuko twabibonye bari barabikoze bakabafungira amayira. Ibi ni nabyo bagiye gukorera abanyendondo, ibi ni byagiye gukorera abanyendondo. Barababuza kurema amasoko ngo hanyuma abaturage bazabeho bate, barababuza gucuruza ngo bizagende gute. Uyu mugabo bita General Autoproclame Ilunga ashaka yareka abaturage, kubera ko umuturage agomba gushaka ukwabaho. Nareba ngo aricisha abaturage inzara ntibizakunda. Niba abwira abaturage akababwira ngo ntibishoboka ko mu bucuruzi ibicuruzwa ngo bijye muri Minembwe, ese ibicuruzwa biva muri Minembwe bivuye muri iriya soko gusa? Za Muramvya ntibihava, za Kagogo ntibihava, za Rurambo ntibihava, ndetse n'utundi duce twinshi dutandukanye birimo biragenda biva, ndetse no muri turiya duce twa za Gipupu barangije kuyifungura Mwenga, abaturage barangije gutahuka bari hariya muri turiya duce twa za Mikenke. Kuwa kane isoko yabo izatangira kurema. Urumva ko kugira ngo ufate abaturage ba Maheta n'Amagunda uje kubafungira hariya ngo ntibacuruza kandi bakagombye gucuruza kugira ngo babashe kubaho, urumva ko uyu mugabo bita Ilunga waba uri kubangamira abaturage. Reka abaturage bashaka amafaranga barebe ko babaho mu buzima bashaka. Ibi ngibi kandi bikaba biba no mu tundi duce twinshi twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa muri Mikenke abaturage batangiye kugira gute, gutahuka. Batahutse muri Mikenke, ari ababembe, ari abafurero, ari abanyamurenge, bose barimo baragenda batahuka basubira mu byabo kugira ngo barebe uburyo bajya gukomeza kubaka igihugu cyabo, ndetse bakacyubakana gifite n'umutekano mwinshi cyane. Ibi kandi bikaba bigenda biba mu duce twinshi dutandukanye twa Minembwe, naho twakomeje kubabwira Kazakaringi abaturage baratashe, Irundu baratashe, Bidego baratashe, Karungi baratashe, Gakenke, mu Bakamata baratashe, mu Bakabya baratashe, Sinayi baratashe, kwa Rutaganda baratashe, kwa Barabona baratashe. Aho hose abaturage bari hariya muri turiya duce bagize gute, baratashe kugeza aya masaha. Akaba ari byo barimo bashaka kugira ngo bagende bareba uburyo abaturage bagenda bagira gute, bagenda bataha bakava mu buhungiro, bakaba basubira mu gihugu cyabo, cyangwa se bakaba basubira mu duce twabo bakajya guhinga, bakajya korora, abana bakajya kwiga. Ibyo ngibyo nibyo bishishikaje MRDP Twirwaneho ndetse na 23. Gusa amakuru nakagaruka tugiye kubarebera andi mu yandi masaha. Turashobora kwinjira muri studio habonetse andi makuru mashasha tukabatangariza uko bimeze ku murongo w'urugamba ndetse no muri diplomasi. Amakuru nakagaruka. Ciao ciao. Imboni TV, imboni ya rubanda.